INP Mizo channel subscriber te le ngai thatu zong zong te in za in chi bai le vek ule okas ni ni thole ni ania dam taka in kan be seya tun tu ma chuan zan lama kan ti thinang khan Myanmar lam chan chin atlang pui zor zor soi kan tu manga atop thlengin in lo ngai thale thewanga Myanmar news kan soi ma in Al Qaeda hruai tu tha ani thu hi kanan soi lokange Al Qaeda hruai tu Ayman al-Zawahiri chu kanda thathei tu ti in pu Bidenan asoya drone mangtangkayen an kap hlum ni in asoi Al Qaeda hruai tu ber Osama bin Laden an tha nu kum som chuanga ve nuwa Afghanistan khopui Kabula Ayman al-Zawahiri chu drone mangin an bom hlum vele ta a an ve reile hlene pu Biden na chuan US sarkar hi engtika ma kan hnung tol ngai don lo ti in August ni khat khan White House atangin asoya an hruai tu ber kan da thatua tuna chuan Al Qaeda hian hruai tu nei to lo chu wangin khovel mitin mayen an hlo em terrorist hi hlo turan to lovang ati Osama bin Laden kha sang ni le som pakhat khan US special commando timayang khang haute khan an lo da thato khania pu bin Laden na hi Ayman al-Zawahiri hian aron chhun zoma ani po hi Afghanistan le Pakistan vela hian abir kual thin nia soyani Al Qaeda hi tuna Pakistan rama Taliban tenen hian anin nim nai hle thin ani tha antuma an ve nuwa Ayman al-Zawahiri chuan chan let na siamin chu chan let na chu social media ranga nikum lam khan pho chua ani to a chumi nuwa po US lam hian ti ngai nan thremai bik lova an mang ang chuan a om na khil theya piang US dollar 2.5 million lo man pe kan tiam hial to nge tuna hetia anda thatha hlol mai hi lo hlok pui an le lo chu engma soi thoma talo soi chi ni hek lo le Al Qaeda how tu beran anda thathei le ta hi anni mai ba ka khovel ram sanga mi enge moza chu an tho huai narin ve bok nimina thu nei na pong lak chama min ong la na thu soi kha tlemin han chun zom lokila tuna tanga tharuk aral meu chuan tu po ni ro se nan tho phot chuan tho manan nei vek to ang atia tuna tanga tharuk chu nakum February thla tangin ti na ngaila tuna hian mi hi an har sa hlomin thil man la to chak na samai sia tharuk lo thleng tur po toy chak tak an tam hle don ani a soidan chuan mitinin anzar kan zo mai thei quick win system mangin bule bal le ran vul lama tan kan la ang atia adot le chuan lo nei tu te le ran vul mi te nan thar chu atanga mi puite hne na thlen tir tu tur khol le industry lam buai pui chhun jom ngala niang atile boka kumkalta lama covid awanga sumpu kanti sakha rul hlei theilovin hripuya wangin azuzia mase kumina po kanti le thowang atibok athu soitlang puihan en hian thu nei na apong la katanga asoi war em thlai chin lam thokha aril ruwa alian hle ti alanga tun lo holo ula kan Mizoram akut na thok tu te ngai ven em anga insoi ataka ni der si lo hi a ang ve ma mani minong la na hian an sarkar chungin sumdot na a hle pan nei hi US dollar billion khat point pakhat pali ni in asoi hiala heyero adikem ti kan soi mai theibik lo hetia kut na tho le na atam to tur tho soi mek la hian thil dan ILO lamin an lo chut danero tle mina dang deu thasom pariat chung khan covid le ko pawangin Myanmar ma na awang ta maya kumsang ni le som ni ne na khai khinin mi makta duai khat le nuai khat chuang na nei lo an pha ni in ILO chuan soya kumin hi kumchan ve aliam le ta a tuna andin muna tang chuan na a han tam viu dan tur hi khriat hiam ala harsa a ngai ruatin lung le na hril chang ti ang mai lani Sakain region Yiu township tin teng yan khuwa khan July ni somni le pariat khan sipai za le somnga velan luta in rokinan halbuka chung hote le PDF pol sang DRPA
FRF tele Sribu District 12 Battalion te chu July ni som ni le paria tatanga ni som thum le pakhat thleng khan voiruk anin ka pa sipai som ni le panga thi in hliam turan tam hle ni in PDF lam chuan an sui tin tin yan khuwa hian in le dor awa in zanga chuang akangral to ni in an sui nimin ve khan mongyua township pa kan pia khuwa le te chi kung kholama PDF pol thum in kopin sipai za vel omna motor lo changin bom voi som velan ti puaka sipai som chuang an thi ni in voin khan an sui nimin khan Sakain region Minmu township pa let pan chin khuwa a sipai an luta an khomi za le som pathum an man ni an sui SAC lam hian thona panga lai ruain sipai an chop ni om takani helama hian NUG noya zirna kalpui an omnol ta a nimina an man tak te po zirlai le zirtir tu an omnual ni in an soi Sakain khopuya tanga mongyua lamakal sipai som thum vel chuan na minibus pakhat chu voin chomadar som le chan ve vel khan Sakain district MRA tenan lo boma thi le hliam an om ngei ni in an soya ambulance hovin thi le hliam turte an thiar ni in an mit an mu thuan soi Makui region kan ko khopuya township police te chuan yo PDF chet vel dan thli thlai turin anom na laman pana police pathum meiche pakhat le mi pa pahni ni in chung SAC police te chu YDF 10 an lo man ta a mantura anjim lain meiche police chu tlan chua atum na lama an kap hlum ta ni in an soya pahni te ro an kol ran mai ani Makui region yi sa chu township pa nimin chomadar som pakhat vel khan chau hle kha khu akong puya PDF 10 bom lem anda a bom tak zo kero chu petrol pump le pakhuku GTC college in kar kongpenga an kam sa ve thunga sipai te chuan bom lem chu voisom nga lai mai an ka pa an kir le nuwa bom tak zok chu PDF 10 tipuakin sipai pathumin hliam na takan tuar ni in an soya Klemin kan bom kamina target a fu chia lo antia chu wanga thingal ta lo ni in an soi manilama kan soitak cho khopuya patulung 12 megawatt power supply call in YDF tenan lu chil kha mi somli lai an man nia soi kha thoktu mi somni le palian man helo ni zoka mi somni le pathum te chu thutiam tiam tirin an chhuwa le tahloma MOGE company an engineer umin ongero akal alo that lo ema wangin do pa in an end kol zui ngal ni in an soi Makui region yi sa chu township pa min jua a om SAC sipai somriat vel chu okas ni khat ni zandar som vel khan PDF pol sang sangin an ka ron na samaya sipai thi le hliam om dan chiang takin an la soi thei mai lo media then ka chuan sipai som thum le panga som libor vel thi angin an soyani Makui region trilin khopuya SAC bank le construction office bul naya voin chomadar kuwa vel khan bom apuaka police pani le bank manager ten hliaman tuar ni in YDF ten an soi Mandalay khopuya chuan nimin khan city korela pol mi som vel manan ni road 86 stop lama nimin tukdar sari vel khan Myanmar Return Ranger Force Pol member ten niangai mi som vel manan niya khopui chunga SAC sipai te bei an tum thu dalan lamin lo hria in an report ani an ring bera in pakhata an om khom lain SAC lamin an vanang chingta ani July ni somni le pasari atang khan nimin okas ni khatleng khan Mandalay region Mataya township pa yile chun lama SAC sipai te le PDF mi pui sipai te anin ka pa sipai lam mi som velan thi ni in voin khan revolutionary lam chuan an soya hliam tuar som thum zetan om antibok Rangoon khopui Mobi airbase lama meiche sipai te training na a nizandar sari vel khan bomapuaka ambulance motor pali antlan lu nga lawangin thi le hliam enge mosatan om nge ni inalang antia hei hi tu te pol malak na nge tiro an soi chiang thei mai ri lo
Mengaladong Township pale mutit lama sipain veng lalatan an ruat win 19 le anupui hema tun te chu voin chomadar kwa khan ka hlum an ni le bok an ni nupa hi sipain mani inven na silai ken an phal sak chin ngat an ni vea an theu neu lem lovaniang venglal nupa ka hluman ni nu hian sipai an thang le hlea mi man te pon nei nual nia soyani July ni somthum le pakhat khan chin mi ram harsat na awanga ramdanga in hlo tumakal rengon khopui new dagon lama cheng khom lailok mi somni lai mai chu SAC laminan man ni in voin khan an soi heng ho te hi min dat te matupi le ha kha falam ti vela tanga rengon pan ta phot ni in RFA chon report adon thua soya an om khom na bul nayami SAC lam tang ten PDF wan khom thil engemati tum ni an rina wanga report ni an ngai thu asoi bok azia lo thin khop mai tanin tari region the way guerrilla revolution force DGRF 10 voin khan July ni som thuma an malak danan soya yi phiu township pa zi chia khuale ngin tui kho inkara SAC sipayan lo boma thian tam hle ni nan soi sipai som ni vel chuan na motoran boma an zinga pa ni amovel chau an dingil thei ni nan soya an thi vek lo poin hliam tuar tal hi chu an tam view don takani Rakhine State Mongtro Township Melbourne somlina border veng tu sipai te kem chu tukin khan Rakhine nam sipai te nan ka pa thian om nual ni inan soya Rakhine nam sipai te le min ong lana sipai te po hi an la in kap le hrep don ni na lang Karenni State Demosu Township huam chunga SAC sipai te ral thuam lian tlapua ka wangin July ni somthum le pakhat khan naupang pakhat alo borala midang pali in hliaman tuarbok Karenni lama hian cholkar khat chungin sipai somriat chuang an thiani SAC sipai te hi helama hi chuan an che tha thei vak bik lo hle Karenni National Defence Force KNDF te Karenni Army KA nam sipai ho tele PDF pol sang Dimosu PDF te Loiko PDF te Fruso PDF Pekhung PDF tele SSRY anti maiten Chang Hovin SAC sipai ten kap thina indona chua to vek chuan ana sa thei view thina ni Sian State Chimlam Pekhung Township le Karenni State huam chunga hian hetianga SAC sipai le anmani dautu nam sipai le mepui sipai pol sang ne na anin ka hi kumin sang ni le som ni le pani July thla cholkar na nung ber cholkar kalta chung khan voisomli le pariat a omle mana SAC sipai somriat le pariat thi in Karenni mipui sipai pakhata boral ve bok SAC sipai te silai som ni le pakhat an lak sak ni in KNDF lam chuan an soi leilama anin do mai baka SAC lamin thlona an roi hi tum som ni le pakhat a oma SAC lam chuan civilian motor pahni bike pathum chenna in khat an hal chiat saka poisoi lo civil mi pahni boralin SAC sipai te chuan civil mi te sum cheng nuai somruk an ruk sak ni in an soibok ram chung sipai lo ni ve thin te chanchina chuan history chuang tlak lo pol tak chuni don hi anin dona sa thin boka ral thuam tha an mamo bel hlea KNDF 6th Battalion te pon nisom ni le pariat o campaign an nei le meka machine gun an tuak meka ni Kachin State Wainmo Township Imwam Yan Khobula sipai lam tang P2 sit kem pakhat chu KIA nam sipai ten tukin dariat vel khan an la a ral thuaman nei angan lak sak ba ka kem an hal chezui bok tin Wainmo khopuya khala ya somnga le pariat na sipai somnga vel te chu inwam yan lama thon an ni ta ka wangin voin chongmadar som pakhat vel po khan in do na ala chuak chun zom ri zel ni in KIA lam chuan an soiboka chanchin chiang jok kan ngai chang zel don nia July ni som ni le pariat po khan KIA lam hian wujian khuwa P2 sit kem an lo la to ane Sakain region Mongyua khopuya sipai te kut noya thok municipal office lama thok thin dalan ni bok
tu kha chu nimin tu khan ka hlumani thu Myanmar Royal Dragon Army MRDA tenan soi nimin tuk dar sari vel khan chian mya ta si venga voiruk an ka pani tin tanin tari region yi phiu tam chi pa mudu khwa a dalan niangai Usain anti po nimin tlai dar thum vel khan ka hlum ani ve bok July ni som thum le pakhat khan Sakain region Suibu tam chi pa Takanan khwa police ne na thil om dan report thin Gemler lar tak piusoti member ni bok win miang chu ral thuam keng tu tenemo an kap hlum bok Kachin state Michina khopuya July ni som thum tlai khan USDP party member Lisu Cultural Uplifting Committee an chairman ni mek Lisu nam IOA parliament palai ni to thin asi anti po tu tenemo ka hluman tuma mase thitalovin damdoi ina enkol mekani nimin tlaidar thum vel khan New Dagon Township chimlama in za optu chonain chu Southern Dagon Guerrilla Force tenan ka phluma Paku region Ukphu Township pakan ni khomi in za optu khon seng anti po SSCC paitehna PDF omna alo ko mu to thina wangin July ni som thum le pakhat jingdar riat le chan ve khan Tayawati district 2nd battalion tenan da thabok hetiang hian ram chung mun ranga sipai le an lam tang tha thu hi atam hle rengani mani lam khan Australia rama NUG embassy honani tur thu kan soi to a Australia ba ka Japan rama po embassy an hong felta nia soini nimin pia July ni som thum le pakhat khan embassy office an hong ni inan soya kan thulak na hian khoi hmuna nge ti lam atar lang tel lo tlat mai chulam media te chuan an soi ati ringota do tani em long chu NUG ambassador to Japan atan usoba hlating aniyang anti borua ka sarkar din mai ti kha leya anon tum thlave thret te poni ma na menong lana ngai dana pel view donani heti la hian mi puite chunga rong takache thin SAC hi rek chhun zom zel an tum thu US Deputy Foreign Minister chuan NUG Sarkar Deputy Foreign Minister Umuzo Uwahne na asoi ve boka tun ma an man that du ri lemlo National Unity Government NUG ti po wal out takin amang chove ta a US po hian zoin NUG tan na hi atilang chove zel bokane Cambodia khopui Phnom Penh na nei tur Asian Foreign Minister te meeting voice som ngale pangana mang turin nimin le voin lam khan member ram palai te an thleng ta sap maya Philippines Foreign Minister ro taksa hrisel lo na wangena telve thei don ta lo ni in Cambodia laminan soya Myanmar tangin palai tu man lakal lova SAC po hi som ve mia lo turan ti kha at takinan kalpuita ni na lang AAPP in lisan siam dan chuan thu nei na pong la kum khatle chan ve chung nimin okas ni khat thleng khan ram buaya wanga civil mi thizat hi sang ni le zale somli le pahni ni a heta hian PDF ramtanan nun na hlan ta te kha chiar telan ni lo ti kha ria ila sipainan man zong hi mi sing khatle sangli le zakwa le somnga le paruk an tling to lis ai hian thi le man hi an tamjok fe inarin man to zong zinga mi sing khatle sang khatle zariat le som kwale panga hi khung khan ani meka chung zinga sang khatle zathum le somruk le pali chu tang tura rel fel sak to te an ni hlom revolution awanga an man thi tura an chung thuan rel sak hi mi som sari le pasari anom to a an laman lo an man huna khai hlum tura an rel sak hi mi somli le pahni anom to boka thi tura an ti zong hi mi za le som pakua an ni mani khan mi pali chu an khai hlum to ngei maya mi pahni chu thi tur li satangin an lakiang theile taboka tin be la an chuata hi mi somni le pahni anom to bok tang chuak zong hi mi sang thum le som sari le panga ni inan soi Myanmar sum hlutna tla niam zela nimin okas ni khat khan US dollar cheng khat chu Myanmar chiatin cheng sang ni zakwa le sang thum inkara a omeka sum thleng hi chuti za ti poinan soi hlei thei to lova adu tu te in biak rem dan ni mai zel
SSC lampoin black trade ta poisa thleng tu te man tumin an ve reng bok mani deuh po khan hetiang lama sum dong poisa thleng tu te le lunglu zuar tu te emo chu an lo man to a tun thlengin an chhuale thu soi tur la ommia talovani okas ni khat nimin khan ram chung mon sang SSC sipai somli le pakuan thi ni in khetit media chuan report adonga NUG chuan sipai somnga chuang an thi ni in a soi ve thung hliam tuar somli le pasri an om ni in a soi bok ole khati zong kha tun tuma Myanmar lam chanchin tlang pui kan an soi thei chu ni a thlir tu le ngai thatu zong te in za chunga kan lo me